And to say, if say a adoma funya or desire to have it, there's nothing wrong with that. Okay. But say a adoma funya and you desire to have it, automatically become part of them. Oh yeah. Because say me you should pay and I say you pay it, now maybe you sorry. Who bet me who said the adom, but the adom. But your first come will be on your before. Oh yes. Oh yeah. Before. Almost same come will be on your before. And the obi friend who software and no na everybody can say Abba your phone Abba would be a would say wait there and be a queen now panel and no one say we a you yanko pong at too much. Okay. Now when she will some and the boss said so we ni mo ane say we assume ni ama Your uncle omo yin nyamedwuma won mo na o kase yin nyamedwuma won ho ya edin pa obefa edin de won hwe ya obedisi entina 2024 na ka say you say ye ho ye no bi angede anada ye Akọba Shonko enkoma wa wo hwe me sabre e wo too much GHS so nyamisha mo sedane da munya ebre eje edwatie yensem ayede eba ofutuo ene eya madwentwe no enyina yesom ewo anidie kwan so ene eye obuo kwan so na ebusua form se de munim no dane da ebre edru sei da na chese ye kra ho adwuma ye nkwaje ho adwuma se de ebe ya yebehunu se beebi aye nam beebi edi eti akwhye ni beebi aye wura no eye ade a eye nyame akoma so ade eye bia ye chese nyame ehonhom ete eye ehonum ana eno ene echese ensem adane dane ye ba ye de eba ebebe somo na nso timi hunu bie na se wonna manamuntu bi emu ana se wudi sofo bi echi ana wo hye eye sofo bi ena se wo se eni ye we enioma we nyankopon krampa ma ye hunu se sa science we krampo echire se woni honum enuti na ne watu hunfo na wape beebi a wonkonkuru tumi ye adwuma ewo anase nyame ensa ewo ho na je se wankasa watimi aye bibi ede ama eye okra because okra won nkwaje adwuma ne de eye woni padasani na obetina ye obi ntimi enye emfa emma de biara eda na ebusuafo se de mo amonim no ensam de da ne da ye brobro ebi esom eniom eba mo hunu se awie ye bre no aso a enesa ya heka ma na wotwetwe mu ne na wochiechi no kwapo na ye kasafa ema ne mema wo mo bo wo maso na wo piesi wo mo ne de ye enkaban etutu wo mo nan ne de heka ehom e de bebebe si mema chese wo mo yi wo mo ti a na wo mapa ya boy asofo a wo mo hye eye nkawa ahodo ne de heka ho ma chese ye ka ensem bebre na ebusuafom ene de ya ye ne wo ekase de chese de eba ana de ababeto eye apono eso aye ba bedi hu nkomo na yetimi adwedwe mu na nso watimi ehunu bibi na wadwen kire wo so wo bibi hu a watimi de ababeto edwa eye se ebetimi abase so eye osofo a wodi ne hu asi wo no mo se anase sofo ba na sofo be ma wayi ne hu asi wo se wo no de wo ye nyamedwuma na ni nyina emu no sabio na je se kaire kakra bi sa sha ase eye possible ebi wo ho no mo sa se me ye nyamedwuma me ye oba me ye prophetess me ye evangelist and I say me ye preacher me ye teacher me ye chese me ye adwuma ye ko ni nyina ebi so still na je say edra na adwa na ye tu fa mpa ye ngrofo boy bi mobi me dia ne se ne me papra ye bi me come nsem gu so ne ne matu ba bi a me kwa kwhia de ene me ne wo mo nko antem asem ebi e wo ho no mo sa na so se ebi e wo ho no dia na nie eden na bema wa hunu because se eya sofo anyamensa wona so ye nsanchirem na wo bi a wono nso so wo ye nyamedwuma na nso so wo de nyoma bi ahya ase wo ye kaire ono nso so ye nsanchirem ni ade na bema wa hunu se nsanchirem ni wemienu we ede ne eye nyame ede we de ne ye wo mo acheso wo mo e control from eye other powers no wo mo ede eno no emti abusua ensem we enti ya nkasa ya sofo akukudam wo mo abepiem e wa ha nti ense bre no monka me ho na me ma wo mo akwaba sonko ne fe nkomodidie no enhwehwe eye ezo evangelist mo akwaba ojo so wa hima bibi abokodi yana dumti ye ho ye pa da Kristo asi odifo bibi aboko Adam on pie bonti you for me pie bonti on pie se de biare pie de o twa mai papa mate pie bonne another romantic that's what
Nyame dase nyame ye hwe ensem no se de nyoma ebobo ede eba na odi for den nyame eka evangelist den nyame kan na watwi mu se yesi busumi fufuro imu de na je se bia nyame wo bibi ma ne ma na nyame no makasa aka bibi a kire oh nyame wo no bebre ede ma ne ma ade ba ko a this month a transformation. Oh, okay. Now transformation you say saying entire shemu na nyame be transform ye na hono managers watch atade green na dan na aya white and as saying ade biala physically, spiritually, mentally. It was a transform in your life. Okay. But no nyame ba be. So if you are now you are not expecting na ba betimi aba na just say transformation shawo for betimi asesa ba be ka ensem pa kan no ne just say monye ready because of ready betimi aba impromptu any now so what if for dey na nyame ka odia mada was papa na mada wa hwe funsu ene wutie funsu ase okay se de bia omo enyamre ejibere ehwe ase ehwe ye na de bia asema ye de banso no omo so wa ho adwinkyere bia de bia omo li etu ya poso na yesu asa adamu ase se mo so mai kwanya we se de bia ni nyamema person okay senia sofu eka say is a month of transformation because this month akasa no wow shia ebiemu atadin yenti ameka say ebiemu atadin say nyame ewo na hihye mo no this particular month akasa no month bi talking about Radi ne that is Easter convention and you want say ade bi full celebration bi yes celebrate about na ne wo ene you know enye ade bi was say ye di agrokra and so okase transformation dey say after ne wo echi no and sorry na was say ye hu ne ma fufuru kwa na say Easter idie ebe yenti awrewo yenti kwadan na bia ye beti bia na say wa kasa na obe allow say bia sana ma ebi ni say yesi kwewu se krampo yenti de no mo sheda mo so sa anse covid ne ba ye ban na ye de toto nyoma bi so alemeti nyoma bi eno de ye no kwere enti no ebe depending the way ya be hu no say sa afahye ya na say bia sa kind of that occasion you know say bi ye nkonye no in other ways but ye be ye no in a different way edi enyunyam hye abere Kristo na we de yetimi ehunu de nyame ewo de ma na ma busumi yi mu ne hu se eye total transformation obesesa nneoma obedane nneoma de ye ni na na eba beba ne papa mu no de na chese yesu ye besom na yesu ye di ehu dwuma na ne obi etimi ama na brabo no aye konkro na so nyame ani na nneoma etimi adadin de ama na ne ye body ewura yensem no emu eno Ghana for do na no womadwen ye wo mokesine ne because enne ensembisa na say asem tie da epono eso ma ye hunu say can a pastor whether a man or a woman be a witch or a wizard ne ebi no hunu say e normal ebi no so hunu say enye normal no obi a wagina ho say we nyame anamusi ne ba ne sen e na honhom bi betimi ensuso say jusu ama na ye can you serve two masters at the same time where the meda was say it can be possible that we say you can serve two masters. It's possible that you love one and you hate one. Okay. And you know, say ekobanisa na e was say utina say na we accessing yama. Now say dia ekoso no ye ni kwansu anase enye ni kwansu. Okay. Say say bebre na e de wadidin back. O come deep we say there be the origination and I say the source of the thing and I say the original place you know and I say yes na evangelist say mafa eye nyame dwuma dia to me ho so me say be ye kakra ewu does it sound okay? Oh yeah, it sound okay pa na the crowd when me say yesu ka se bia bra ba sa serious osi abribia udua aduaba no udua bibia at the end of it no say eso a aduaba na mai hu de aduakura udua
enu nti no yewo enhye bi a yedema onyame nkrofo on say over 5 folds in the ministry yewo pastor yewo apostle yewo prophet yewo evangelist and yewo teacher any sanete dia oba otwase no so eka ponso a eho no so no omo so was ties ni bia dey enu nti be Deuteronomy chapter 18 verse number 10 to 12 na obo omo so etight no okay odifo betimi atwa eye wonchire mu no so de na wo ho no mebie e de amount de okay enu nti no de no say obo esumu nyuma no otwase no enkrofo no omo so tight Deuteronomy chapter 18 verse number 10 to 12 na okasibio. Okay, say, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or does use divination, or an observer of time, or an enchanter, or a witch. Verse 11, or saying, or a charmer, or a consulter with familiar spirit, or a wizard, or a necromancy. And if you more to also from verse 12 on was saying, for all that do these things are an abomination unto the Lord, and of these abominations the Lord thy God do drive them out from before thee. Verse 13, no, or say thou shalt okay. I can say baby say an kan when your man tia say bro for ebi mo dupa nti ise o kan twin na obi tie na ono so etwini ono so atede me kan tije twi bible no e be say medical nsem bi o nti agide for mo yiti na supon na abie ye Kristo so ma control ni na amaye hu ha obi se ma o kan twin mai emma wo hu no wo mumu obi a oma ne babarema ana ne baba fa ogem okonfo to enti ensem na oba bebo so o se wo ye o Kristo ni a eni kwan se ye hu wo sankofo we bi de enchen okay enti na ena se the your ministry of God no o tata so ono so wo ni ministry tafe ono so eba go ne titles tafe to o kan okonfo a o hye abosonkom yo enti wa se wo ba o twase no so ministry ni mu a ye flow bi okonfo ono so o hye konfo nkom koi obaifo yo wa se wo ba ono se yo ba ye o odibisafo o se ye sa wo odibisafo sa wo entafo ayifo ye sa wo ntafo yifo sa wo nkabrechefo ye sa wo nkabrechefo to aso samanfrafo ye sa wo samanfrafo adutufo ye sa wo adutufo ne de obusa afunu ne de obusa afunu ko efrise erade achiwade ne won a woye yeinum nyina na na chiwade yi intina woritu won afri wanim yi verse 13 fasi o mami o okay no enu nti otwase ne so e camp no ono so amema titles bebre ene dwumadi ahoro a eyedai e koso e wo you understand enu nti no obi eyesofo ofedo mo sesofo ofedo so odifo nanso ni suni ne ban no seyenya esuni bi awosa otwase no tat ni mu a na se ni pano we bayifo obayifo na dwumadi ne sei samanfrafo ne dwumadi ne sei okay ntafo yifo dwumadi ne sei obon no mo bebrebe a eye otwase ne krofo asa esu ni eban no ebi ewo asofo ne ebi mu a omode enya dwuma no enu ma ne dan so me ho se enipa esimasi oyosofo de nenso enu ma efuni mu eba no aba na eso ewo ni mu no e ma ye hu no abakro a eni susu za susu bonya na efeni bayi na odifo se ye sofo se wogina ho no mu eden ne beye se atumi ni benya ne ho kwan ana se wo betimi ne se atumi no aye adwuma ma na yeye eye se na wo wotumi ne dada
ena wo de aba be nyamedwuma na ana wo be nyamedwuma ni mu no ena wo de be nya eye satum ye pese ye nte eye wo na se eba ne sen na wo bi ebe friend wo so ye nyame nipa na nso so ebi abaye kakra ebe wo mu na so obi o cancer baka no na nso so na chese wo ye entafreyifo ana se bibisa eba ne sen wo nyaaye ena wo de be wura asofudwuma no ana asofudwuma ni mu ena wo de be nya yeah we dey madam was papa one say ubisa question no in one but it is in two. Yeah. Actually say obi obo a osi nyame afre no. Okay. Na nyame frɛ no no ɛwɔ busua ne mo no. Yewo bibi ti sɛ yewo busua ne mo no yewo busua bi wɔ a ɔmo yɛ nkonyayefuo. Okay. Yewo busua bi wɔ a peye wɔ busua ne mo. Enti sɛ obi sɛ nyame afre na. Okay. Otumi ada sɛ wonya firi busua ne mo. Ananso so sɛ enam adamfofo a ebia wodi oni ho ede bata mo na ebia enibrenti otumi ya bayi ni nyina agina ni bere so sofo a ni brade eye befo sofo a ni brade oh yeah because we eye abande bi a ejese asemase ye befo oh okay ye ka se bayi nye chese bia obi e wotu anase obi e owi ni panam okay. When say your church is we are misleading people. Okay. But you simply miss obia. Nini akoso ye ni ya. But ye any say ni ma bi say obia de bia opese ni ya de de bia ehia no. But ye ni bi say nini akoso a de bi won pe. But ye ni bi say de bia no onu de obi down for. Okay. He wish evil for somebody. He always wish somebody evil simply means baby. Obi otisa bia evil. Na obi ntimi meka say oh ebi anyame mu no na ni brese obenya obi adom like as in say when we say oh so for we anointing no go no so pa na ni abrese oh rade ma no sa ayi ni bi eno so ye bayi. Ti say ekoba me say ni nyina eye desires. And I say you desire of the giftings and I say yeah adoma chedi ani pan kuta you desire to have it. Okay. And you're wrong. But ekonya ufa should nya any asem. Okay. Because nipa na owo sa adom no obisa sa adom na owo no adoma afu nyankopon and answer adoma afu nyankopon. And say if say adoma afu nyankopon na o desire to have it, there's nothing wrong with that. Okay. But say adoma afu nyankopon and you desire to have it, automatically become part of them. Oh yeah. Because say me you should pay and I say you pay na be ya sorry. Who bet me who say be adom, bet me adom. Pay your first come come say obi onye be fu. Oh yes. Oh yeah. Pay for. O mu se come come say obi a onye be fu. Ekunya ifu. O mu poyi nkunya say obi a ono say oye ekunya ifu. Enti obi friend no so fu a enu na e ba de ka say aba ye fo no aba wodua wotumu say we de aduakori na pane no enu no be hu say we eye onyankopon adoma chede ne bi na we nso ye borosam enti obobo so say we ni mu ade say we ye esum ni ama yo evangelist and no ma ya bobo so no edie no say eye konfa wo hye abosomnkom obeifo odibisafo na senka obi a wokobu se bibia se de eden na eno so ka eye bonsam aba because obi a bibi enkoye obi abrabo obi apese won busam no wo hunu de ekoso ebitimi ekọ kase an me ekoso for me ko hwehwe me hyebre mu ne won koba enti the fact say me ekoso for wo akọhwehwe me hyebre no eno no ma me bebe ka eye esumu adwuma no nkrofo no ho ana we go point it out that quotation na kan 1812 no obe you are 1812 no now 1812 yeah. Okay. Osi efri se erade echiwade ne one hour ye yenum nyina. Very good. Enti onyame se san krofo obomudi nyina no omi yenyame echiwade. Enyame echiwade. Enti o ye ne ba na komenti Leviticus 20 verse 6. Na eti ase na okan. Eti when ya fasa no be ni agro. Ega say receive ya be ya bi say e pardon e be ya me wosra e be say ya me force oso bi so nchire ye ene ya be so fu we de be say share o share pa na
nyama ema empire na so for all shede I don't know say obenon so say na go so from na ho ahye o say wo de Leviticus 20 verse 6 or say na okra a odane ne ho kọ adibisafo ana odunsifo enchen kodi won achiri adwuma mmokwan so no mema mani asasa okra no na metwa no afri ne na emu atwene ba to sa kan bi yeah Leviticus kan yini makoma na se onyame ba bi 18 ya onti na supam na nyame krofo ayila too much nyame krofo ekodi abonsanfo so for too much nyame krofo ekodi ensamanfo asafo too much kinkan ye Leviticus 20 verse 6 or say na okra a odane ne ho kọ adibisafo to o say okra odane enti se wo onyame ba na se wo so ye Kristo ni na wodane ho kọ de odibisafo ho ya odunsifo enchen kodi won achiri adwumambo kwan so a mema mani asan sa okra no na metwa no afri me manmu atwene enti wodame se wo ye Kristo ni se wo ye ne ba na ye san krofo we se ututu nan ko mu nche onyame se wo wo fre ni mam enti se wawo na o ka che oba se me ko sa fie we wo se o ko sa fie we ma wa o do na si sa jora wo me ma on ka ho ma de on ka ho bi ma enka sa fie on umbi kwa se eni sa fie saka obedi ho agro ede be ni odibisa fo odwuma ede be ni obayifo odwuma ede be ni odisifo odwuma se uye enipa ye obi ani honhoma ede ne yedai eye adwuma edi sa nkrofo no ahonhoma ede omo eye adwuma no enya honhoma efu oba ade no enya honhoma efu nyame enya honhoma eye originated by God nti nyame ntimi emma eye sofo bi mani nhunu eye obi nyoma mu nka nkyere na anasesen be pa cho enu nti na me kire wo se o de ba ministry of God wa your evangelist no okwa monten eka onyame asem etel nyame sem pani your apostle no de ne se on tete sole emu nyame krofo enhye nyame asofo no ma nyame dwuma your teacher se on cheche nyame asem emu nyame krofo ngede na your pastor no so de ne se no so ngede enhwe onyame enwan no your odinfo can say it na ye from adehunufo anase odehunufo you see no onyame ina ba say ade bi la ahinta e wo ho yesunsun asem no won kan kire no onyame embi ni na ngede o kasa wo ha na enkire no evangelist e basan aba so odifo say the wo kasa nyame ama ye hunu ye adehunufo ni enti se obi ye odehunu ni na makọ ne na ase na mekọ akwa busa na mehyebre mu a no ensoso ye be ne da ye wodi hunu ni no ene wodi dibisafo no ensoso ye be ne da wo montem wa say ye wo adibisafo ene wo adehunufo yeah adehunufo eye obi a obetumi ehun sebre ana obetumi ehun wo hawo na wo mu no wotumi aka kire wo ona adehunufo but adibisafo eye obi a onu ko ne chen ko bisawu sebre onu ni momoko wo ko ne chen ko bisawu sebre yeah but adehunufo ye obi a wo po nko ko bisa wo sebre mo onu po ahun aka kire wo enu bi na etu so ni papa donki na yira ye ina wo kwa hwehwe ni papa donki e wo adehunufo you see mami brifu gakra edifo no titi no na ye wo edifo miensa for Bible ye wo edifo Nathan ye wo edifo God and wo edifo Samuel e ye obi a ohunu ade ko chefa o yesi ya e na wonu nsu na nyame fa ne su e odeni asofo ana se wo si adifo ana se wo si he ordained or he stood kings enti emra na show ni papa donki yira he went to the seer Samuel say okwa hwehwe say he fa and me fa da donki na
but onu odu ho na enye wonu enye donkey na onakoko hwe kobo na Ewade yere anything na okọ Samuel ho but odu Samuel ho na Samuel ka say wunu won say opa donkey ayira but enye for that donkey ntina wa nyame aka che me say mi mfa emu efo usu na me si wo yini e ma man Israel enti na eba na sen na asofo ana say difo bi no mutimi ka say bra na me hwe wo hyebre mu emfa ema se odifo bi ka jo say bra na me hwe hyebre mu wa dwane menko de mu me ka say bra na me hwe hyebre mu pe menko se wo na wo fo se bia problem na wo mu no you feel like going to see a prophet or going to see a seer in those days you know God no and na your friend say seer but God no now it has been morphalized and I say in the place of God you're a prophet according to scripture in the book of Deuteronomy 29 or this it has been your son of a prophet and a prophet no for him but not it you your friend God but I get it all and say o call him for and you say they call him for what won na ko was match with him ade ba ko people nkofo bre nimu o call him for na say wo din for no am pass nyame na afre no nyame di yaduma I don't know where ka was before even pull back to no fifie no na nyame di kan ka was na kire no yes and what do the whole say you see ebisi na no wow e ya na me ka jo bi say ye mfrew as a differ me ko ne differ if Juma ye Juma be I know who ye. I just say will be he is called as a prophet. I don't just say other ones is where anymore. They are there. But obi odifua or your beer one he or receiving message direct from God. And or the money part. And you won't go be so okawa seven chance what catch say. Who do what I say? Nyam say. And bansu. Evangelist say wakọ eye osofo bi enase na waye asori ebi anase woni sofo bi akotwetwe eye enkomo wayo di ni dwuma bi na bia wokọ ye se wo kwakọ kan asama di a che no se de wodi fo ma ya te asese ye obi a oyo di hunfo ne de wokọ a enye wo na wokọ kan asama di a che na wo no obe hunu no from afar wo ba no de nti a wo ba de wo ha wo ni ubi bia wo no be ka cho ansa na wo bibi kan waka eti so wo pie mu wo eya sofo bi na ase a wo so ye odifo na wo kodu wo na obusa wo se aha ekwan so na wo bo wa manye kire ni wi no ka kire wo se yo de wo di aba no mate medi a kire enti no bibia ni a me na wo be ka sa na enno no ogina hen very good on say ye nyame krofo ena yedwuma se ye solve ya solema e problem ye de ema wo okay yesu ka bi se wona wasoa wone so na wo mo abre na omo ekom ebuo no yenko onyame nche na onyame ye de ebema ahumi ene nyame ne obi ene onyame eyi asofo esiwo se na na musini eno ntin se wo ye asore ba na wo so bi nchen na okon asem na no go mpa na o say media kire mawa which means wa asem abeka na say on kan ne kwa ono nso ebobo esompa ye na sunsu mu ne onyame su be bia di action afa ho no krem no wa he dey wa kan ati ana se adebo ho a wa se obai na betimi ebobo a ide se akwanche bi ide se ejeche bi ide se afuto bi na ode baba wa ebetimi abo na o hawo na wo de ba ya no ebe dey ebe kwa eno no enfonso bi anye dey enim na djuma no en office adwuma ye ka se ome eno no ezi mame fa kunya yo so nkan kite na mma se ukọ aso ne bi na nyame nipa no bombo ya wie o so nyame se wie a ezafo di fo ma bona he me ba che uhun bi afa ne ho listen we sasem no e mistake se no kula se e wo se adana amba ho no onyame ebie eno be de honhom mo kire odifo na onkan fa ho na necessary obede obefro na de ho na de waka achewo eno nti no enfoso be ne ho se wakwa ma che odifo na o se ko obi de exema empaibo eni ahode na obaje afi o so because eno ma ekoso honhom no se obi odifo so obi esofo na oka eno ma ekoso osunsun achewa I'm telling you one way on ti ase asofo ye bre honhom papa
ya de se den na abom pai na mpaye no na me na empire no ahonho mo wi mai den asizi aso empire ni mo na wo se wonya be sa asoma abofo ho den na o mai den omo ene akokon ama empire na edu na bedi eti ne honhom no ya so ye fesi no bebre ba na me go for se ka se kechi nyama e go pa wo timi entna se eti odi fo ka se o wase mo da to ni odi eche ma there's nothing wrong with that but esno odi fo o ni no e da so odi bi se ni e da so be fo e da so da fo eti so ye hu ni sa na mo ye se ye onyame de ne wo obonsam de e da ye wo de e ma ne hu ni se enipa na oto no honhom ma adi di ma ne ene ne sa asem no o onyame nipa onyame konko na ayi no se o be ni ma o me ni fo odi bi se ni o ye konfo e bayifo o twa se so na e de o so honhom ma na se o so fanya den e di ma o se me ko na nchi o ko e de na se ye odi fo nipa yi won fa ni hunsi won ma na se won ka se me ye odi bisafo me ye ntafriyifo anase me se odi edi na to no se me ye prophet me ye evangelist me ye apostle me ye saint ebeden wo ko ne nanse ni wo hu se nipa so mesi or to say and not say because wo share bia ya woni asofo mienu bia wo de ni gina wo na do na toto wo mo de ho se de wo ye ne nyuma no sa bebe penso no wo no so ye wo ma de enti ebe ye den wo hu se ensunsu ye no eda ye wo mo emienu entalu we de ye no kore we de ye atro we de me da se papa wo hu se anytime bia ebe ban disappear you have to be very very careful and yes sir you can fall easily into their hands because one say bebre na eye akonfo okay bebre na eye kunyayifu ena enne o mai den o ma jansa ene ma ne den e bia to wo na o ma fa baka o ma fa coat den ahye se o mu ya sofo okay enti de ebe mo be mu se we ye sofo we nye sofo eye ni kasa ni niye ni nanti hey nanti e ka ho oh yeah one say obi biada okasa bia with pride bia sadi pano e woso hu tutu okay I get it obi obi kasa bia say but I'm in China me boa I also you very very careful because these are some of the signs onu we yin na nesi nchen okay wasi but I'm in China me boa san ko fuso mu fa nya me nyu nya ma ere e de tu so oye bi kaka na ya peja no e na to pankamu na sani panamu e woso fia yi wow omunyuma no anase de be mo hu say sankofu no they are not from God they are not genuinely come from God e yo omunyuma mo ye na odi for say me sofo o aye adwuma na wa hwe obi nkom na tese nkom a wo hye ye no anase eye bibia wo hunu ye wo busa nipa no se eye no kura odi for say de waka ne A to Z no sa pepepe na ye body sofo yi so na ya pega no na ye ya enu ntini ye beka say ye wa ma no so enu ntino ye hwe ne ye o si hwe ye na wa mfa mani onyam amfa nto ho so I share my glory with no man. Okay. And so for because say, oh my self will come. And just say, Mumbo give me soon. And ya no na be kan but in sort man na be ye. Tie, a sorry money ya. I was so for also very very careful. Okay. Because most of the pastors are using familiar spirit to prophesy. Most of them are familiar spirit that they are using to prophesy. Okay. Most of them are using the spirit of wizard to prophesy. Okay. And to people say they are not a nyamina a catcher. But now who be so the echira who so woni chira ka tachara no e to mo so bi wa otumi se komado bi no wagina e se bia wagina se bi o wo ti hu nya hu no ka chara no woni chira na se wa san ka chara o e ti onya shapa hu no okay na je sa so fo bi no ha wo hye nkom obusa no kure bi ne wo na se wudi la ono anu no wa fi wo se no anu nyame ese an wo nya serious mi free wo won ka hwe so chara o you see, I'm telling you the truth. Share me call asori bi asori bi. Okay. So for no, obi a yan invite na asori. Say program. With to me, I be say ahoho nina. There be so for no, so for na say omu hosting. Okay. But nipa na wo hosting no e wo asori no.
wetumi check asori member bia kom but in kofuna what you come na ye outsiders okay and ebi so wo e azaa onu afa oni ko yes oni ko fa se ho ebi so wo a na e huhum bi na eni kasa moti ya huhum ko ye tumi izu moti o ya so me say e na ka say ni nyina de say bi hu osunsun na wo bi hu osunsun ma na o nim cho se mu na wo bi se kom na se free na bi obe ho evangelist bra na wo di 4 years start e yenkomodidie na ye busa se be de ye hu se obi etimi ye nyamdwuma na be ya na ye wo kyeremu se ye ebi wo ho no ma na efie o se efie bia ye se efie bia de mense wom efie bia ye de nya ye nananom yi wo mkofa abosom na de ba ye nti bosom e wo efie bia ye de emu ente ye de abosom wo fie mu susu bia be ye susu de empa ho no da because wo mu mienu no wo mu tu ebom wo mu ye wo mu bibia ebom but if I want bosom a wo ti kurom ho eye ba ko bo ade bia obedere ye nche ne da enti se ye wo eye abusua na se ye free efia abosom ni abayidom ewo eye ewo no na mababa be fa eye nyame me de mahunu se tumi nu ewo fi ho no ye me so djuma na emo nye nyame ne de ne na eye because ebi ana me na mama mensa so nye nyame na afre me na so fo bi na aka che me se enwo sira bi wo me so me nyame baba me ametina ase susu na me ma de se da bi abraba me wo me hwe ye fie ya obi anya sofo wo no e na me fanya me djuma eye den e de ato me ho so e na me start ye e na me sori na me ye eye me kenkan bible kakra na me ye fasting na me hwe se de be ya metimi anya adom no na nyame be baba be sra me na metimi etim enti minimu se me fie tu mi bi se ewo ho no na me ti me ho de afiri ho no me de me ho se eni a ne me be kasa no e nyame e de ana se e fie tu mi abayi dom na ne me kasa na eba le san so a wo nipa no se wo bebe hunu se sei ana yakoso be de wetimi yi wo de afiri eye fie tu mi no ase wow onyame nshira o kwehwe very nice question na di tinye bia o wi ase ena bosu yo ofie na ba yi ofie ena wo se onyame afro se na bi na biom na se uyo obi a oye ketekete ena opese oye onyeduma abre bia no ye wo opani bia onyame abre bia onyame yi ni ma o se onye no opani okay onye na chi na die Samuel ebisi iza ne pani ka kire no Samuel aja so dia aya metin ni bi o ni bi frem so eya wona fa so da bi so pani no o se no sa any we die o de Samuel se o de no o Samuel kasi eja kasa ko am he de eti abre bia no o ba se pani bi ase watew eti de mana watew se mboni bi o wu mu a ebe manifest okay na onyame na metu na ho so ayede asansa yare na ayede ama ti so bia o akwa o na de what no kra ase o ba se onye eni wa ono so be de ebi sine anamu sana Elijah ni Elisha de ne yede abela Elijah onyame di eja eva akoso na kachi Elisha se mu se mekwa mi musu do ba be kusu na che mantla o so ayede about so nyame ho de Elijah akoso na mantla de Elisha so Elisha ekono miracle on Elijah and am esi no the same thing apply enu ti no se o se obey yam dwuma na ofi ye boso mo ba ye o a na menim pani kula okwohye de na ase se utai na okwohye sa abosun so fo bi so na ase so dia ene sa no ebe ye posi ebe kapa na moaboa ne obonsam ne ebe yidom no dwuma ma na adi meeting amana ye odifo possible say so for panyin bi betimi ehu eye wo bi a ebia honhom a etini mu enye ba enam say nipa na honhom ni tini mu no wonim say sa honhom we de enya honhom pa because you say ye wo bi wo hono ma wetimi eso daye anase wote wono mu a wetimi ka say na hu say ka enya akwanhia wo be hu within a minute na esi ebia na enye nyame honhom ene ne communicate ebia na eye honhom bi efie tumi bi anase beyidom bi na eye de ewura na manifest won ne maami ana bia eja etimi aso ne bansa na odina kwa koma sofo bi se
me bay osori a wotimi ka me hu so obi ewu ye beda asori ampa nso so na chese obi ewu ye fie wotimi ka me hu sesei obi hu na ade na si so far ye de akwada abrew wunim se tumi a wa akwada yi mu yi de enye tumi pa enso ebetimi abase so fo betimi aka se tumi no eye nyame ahode agya akwada na tena ye adwuma ma na ye yi we de me da se papa ade ba ko a ahita ni babere ni se ewo nyamadwuma ne mo no ye wo two things we have something we call self deliverance and ewo ba ko nso wo ho a nyamadnam obi su na odi agyew self deliverance ni se emuna mpai bokoso wakasa ho hu be tia so amo kasa ka tumi what me bo ho deliverance and if self deliverance obi fa the sound tools obi mu mpai ma eno so wo ho and what dia say the of can say so penny a wo ne na say wo tia konye yie na wo musu kasa go po ne hu dia na say automatically oni be bo ma yeduma ba say wo tia konye yie na say onu sa so penny eye obi a wo free nyankopo a obetumi abom paye ehu say sa ni paye hu na ti ni mo no eye hu pa mami ka secretary say be akola enya baye na say edu 12 years a na wo tuko na wo tumi tuko what two before 12 years I want me to do na abe before ye chi wo mu tu o mu baye na no o mo ye ne sen wo mu ntu ye e bo di for o kan say na be ye hu asofo wo ma tu o ma chi nkrofo abaye a chichire wo ma hye to mu ye chi baye ni a chichire ni a hye to mu ni asi ni ato atwe enti ano na ya eye nada me na me ka chero se abofanya baye from stage 1 za open 12 years no one want me am break baye what you to am na or 2 4 5 12 years na or 12 years how to do that I saw that the back I say mean fie ne physical age 12 years and I say be ye ne ebe nyini woni mu 12 years according to Israel those days no say ye wu abofra ye di abofra oye eba di kan ye di ni ko ma odifo ye di ni ko ma odifo ma o tena difo na say esum emma esum na wo sum no onu etumi efa so nya atoma chede I get it no na ye di ni kokoma odifo no ye di ponko ana say ye di sa when omufutu asase no ye di ni be ka abofa ne ho na ye di na koma odifo no na watena difo na say ama wasum odifo no ekopum efie dodo bi a if was 12 years after 12 years we buru sa age ni so a na ye say afa no ye betumi agya ne kwama ye ama na ko but say anko ba mi sa eye those days na mo ye no but these days you know obi to me kasa bia wo ne ba na ne ba from ebia from 10 ebia 8 years and I say from 7 years on ko so ko mo de ko ade o ma ya oye well but those days you know enu na bua ba ye mo say we ye wo din fu akasa kasa abusuafo said ya ensem no ekono enu no ai wo bi ebetimi aye sofo na chese bibi hyase a chese ni nyina no wo ye nyoma bi a uwa obetimi de ehunu se de we die eno na eye en evangelist ama ye hu se ye wo chese wo mo ya konfo a wo mo eka ye ensem a chese enimu wo mo ye eye adibisafo ne chese wo mo ka eye ehu enyina na chese eno ewo ho no nti wo kwa na wa hu se nipa me ko no we wo de ahim oye evangelist oye apostle oye teacher oye preacher anaso oye prophet anaso wo kan ya no fo yi de ye won na chese oye ye be bonsam oye be fo anaso ono so ye ntafru yifo yi bi dia na ne wa watimi ajeje e de afa eye ehun enche ye de nkomo no ebeba eye na bi ye na ye pese ye nti no bi ase so for ana wodifo betimi ahwe ni pansem aka the future software and so wodifo or was apenya so wotimi ana say womo ewo be you don't to me ne to me ahodo no womo na sa nyoma no we dem two questions ni mamu nyina obi etimi ye anu ebi we die ebi ni ho sa ebi ni ho no mo sa so odifo ana osofo bi betimi aka ni pansem ehunu se say na wo hyebre etie say na nyame bo wo esitie
ya ha de bi ye fra won palm readers Okay. Wahunu. Oh yes, we. Ye fla adebi symbolism. Okay. Wahunu. Enti sa symbolism no se si a se ultra ka kwa. Na ye de toxic bi asiwa ye ba kire se. Ye ma wahunu say danger ahead. Ye ma wu say adebi e danger ahead. Ewo. You understand? Enti no sa na traffic like day. Enti wo de ba enipa yan so yan hono akwari mu a yan sa we de ko sei de ba sei de sei ni nyina eni misere mu nyina no ye wona se kire a ye symbolism. Okay. Eno ye difo aduma ye fe no palm ye fe no o difo o se o ka se o difo ye mu ahoro bebre o difo ba nde no oya palm reader o read nsem. Okay. No ya ka wasem. On sa we. Ohwe. Na waka emfi obedi wo asase we so. Okay. On sa we. Ohwe. Na waka adwuma potia o sa wo o meye. Okay. On sa we. Ohwe. Na waka enoma besu obabo be se odifo apepepe. Ba yes na ye wo omonso yo atwase e palm readers ya. Omonso fo obofa kan so ye den eye. But the odifo a wono nso e call en say onso o merudi enipa ansem sure na me pese mi hu ade nipa ensemo se de ye kenkan no ene ye wo be hu no eno na e define na say no na ma ni hu na brabo ni gina bia na ena because symbolism yeah but eno na be ma wa hu gina bia ene ma hu everything about you. Everything about you. Evangelist maninsi one of evangelist. Na from me wun nipa na kasa. Wun nipa na kasa ni jo. Nipa wano. Se eno na form ye nipa na kasa ye gina hona obi a ye wo na wo ni nsa so de. Ono so de na form no ma ye hu se wono so ni die. Obi a wo ni nsa na ye wo no. You can look straight to his forehead. Na ba nyaka. Okay. Now ebisi my friend sofo baako mi sofo kitway so ko gina obi echi o kire nipa ne chi no e na holy ghost churo ensema nipa no kom nyina ne de edi nipa ne chi na adachi e de aguru ma so be hunu ka o asota forest e na o confirm so enya kusu nyama wo eye gift anya me de ma nipa me ka say 2013-14 na me asori wo Santa Maria na MP obi aposo papa bi aposo gina as MP mama bi invite me nshane da ono so woni me da mama no so se bi wan cast bi a che me fa na wo se e bi a o be study for MP ala se wo oba sore no na ya sore on na ye nipa bi ye bi kan ye e frɛ no se me hu se me pese me cast bi e che no to gina ho e na me ka so ba so ko gina de so ko gina che e na ye chro papa ne din fully e di bo so fo no ma so e na me catch papa no so wo bi ta ni hu tire afu mi sati kan sem che no aba onu ka se wo se da bi hwe adoma che de kan ho ye wo ma ko bebe ho gifted if you don't have it don't try but if for your brand no aye e bre a enesa ye de ensem no esi a na enumu no evangelist ye wo final words a wo de ema ye ahwefo amadodo na ani ada o mo hu se so far mission asin wo sra wo de ye adwuma no eye be ye tumi eye adamo ni tumi e no de ye anase eye onkonkron kan no da na di efa che wo mo na wo mo ani na wo so okay na we esila nya final words am be cancel pa nya final words according to Acts chapter 8 the verse number 4 going na ye frɛ okonfo bi Simon Telio e wa Samaria na Samaria no na edian ye frɛ Simon the nation prophet Telio omanmu ni nyina difo ana Samaria nyina kroma no bi agiridi bana wo ye bayifo but on we dey dance the nation's prophet ono bayifo enti onyame asuma nakoa a wo de na asema no mu Philip se onko sabi na ye dey onko nyame asema enti Philip kusu kanyame asema na ana one Simon ehia mpudimpu na Philip hu ni na no ena sunsun bone na ewo Simon mu na wo de aduma no onyame hu na wo Philip mu no
ebe come on and a sound to one year to film. A what? Anna Philip, a Philip Peter, and John, Anna, or ever ball. Simon, what's that Philip? I can't when you mess him no, but ever super John Peter, a bonus, or bonus, no, now, we are on and Simon, I have said, Sika Mom was said, come on, is going now, but the two now, but the top. One of the man, if you say, you won't be that, I was first can how day. Jabati and said, your uncle Foa, or a dinner betuma, one more now, Cassidy for you, one who ya a deep power, a deep dead, one she ya. Over the sea, it's not. I took 24 on the car said, you say, yeah, who you know, young day, I'm not dying. It was a no ma. And then they said, it wasn't a continuum. My way, next week, Metro, a quina, a by so every num. It was soon. And you know, was there too. Yo, na I was Saturday and Sunday. I can do for Sunday. I don't find out what's able to a jar and yeah, me was a program. Cost so I just say, produce me mu or year 25th to 27th. I want to say, Moody a young Jumedi Cassia a covenant conference. Yeah, that's all a renewal of covenant. I just say, yeah, Pam one I say, covenant. I walk a word a yenya me enter mono, ye renew. And to say, I won't mean ya me any Pamada and another baba ye new covenant. No, yeah, what's also renew at the account a back of some. Our year at Chemota Forest Station 92 in a year Brandon 6:30 a.m. Ekokosi 9 o'clock a.m. Not just him. Would you for the final words to January? The telephone number so beto a year abonti said ya Bibinina a brainy a druna over person over cohon no more or mama a year direction said yes and everything to do for the point that will final words to you. What the other say? He said, by their fruit ye shall know them. He said, by their fruit means not fruiter. Said be a biaba a got tea or diasu eti. The sort of tea as a ye. Ye can say by their fruiter, and yes, a mango, a sea biabiso will near brother say, me got tea some going a mango man dear dear me who and Tommy, Mr. Naika. By their fruit me say, study them and know, say, and no winning nara, and a sea a raddy, and I just say, free on your go. And when I am a friend, make I just say, na. I was me a very stubborn pa. Na me nkwa sorry. Me nkwa sorry. Where you to me na me nkwa sorry pa. The bia me nambush echi kisiye ani emu yes na me dia me set trap akasa e na me sa konsusu ko chinam so na e kwa me na me chinam so mu nyina na amamo bi na we na me tia konyenye na da kuro ye ko se ko chinam no na enam na me kwa ko chin na nam no susi me kasa na we na nam no e twi me akonsu mi so me nim sui me na so luckily no na eduame si wona me de emi misa eso na eduame e save me every ho na me say ka wa ye funeral kabana kaba ma wuru ka that as I over 20 something years yeah the what the shock what the shock abo that sometimes na me so but me so me a very stubborn pa na me kwa sorry pa me Sunday school me nkobi but when that kuro aye bo me su e su bo ni mo na me say be cartons e open na me mo say su be bie you see we no ni nyina chi no enu chese bia yes, I promise. I say, me nyameduma. Me continue odifu bi na yase ya. Ye fa no prophet Peter Bella. Okay. Odifu bi a. O si nyame afro so be eduma so onye. E wo ko furu abanso so wo ye eduma abanso so. Abanso to so be say 3 and say 4. Dia hu ye so furu abanso no su wo ho no a. Okokuma for 7 days. 6. That's 1 week. Amane sa aha no do no say na yisi. Me continue the nice water for booking a show for so many years. Nothing anyone call I've seen many men of God. Many who say they are genuinely called by God. And yes, can they bring me? But I know me them any no be. Ati me sraw. Se o se adom e wo so a. Hwehwe nyame di fu papa. Nyame ni papa. Ne continue the nice na nyame etumi nam nesu. Ma wa adom no etumi MP. Me tumi papa ma bi no me say ope akoda ko bompa ye family na bi se wade se me furu onu nyankopo anase me furu nyankopo se me furu nyankopo me se me di mechi bio and also what you ma se me nyina no hwe na emre ayo mu yi ayo me boni number obetumi reach out to me na program so no be mo dia se be because program dey
In fact, the ever so me see last year covenant seed, that is covenant seed. Yeah. Now it was so powerful miracle say see I'm not for fast on your car. Ye chema fuka obi ko ba wa glass ni bie na ohuna de or the chair de o she glass the chair but am don program with you na nani asati say ehuna de kama wo she glass up to now me look say enti bo mo dia program e bo mo na de be 0249 996262 0249 996262 frame me na friends no bo mo dia na program e na be afriends no la passe anso no yasa astati enumre sorry Sunday enumre ya eno so 6:30 enumre na 8:30 enumre na yapon friends no on the 1st May your program here to they say the pure word impact 2022 bisa brother na betie nyankopɔ asema nyame befa so na odi oje kese abrawo nyame enhyira nyame enhyira wo adifo nyame enhyira mo bebre na abusua aha ene yede yenkomo twetwe no ese wo so adwe ntwe ne nsimbusa no fabra ebebesom yen ewe comment section wo say the daneda ye and also subscribe to our channel ye like the videos na share on all the social media platforms so media ene ekria sikapa makra